Awusawubona kuphumelela sekufanele sakuhlupheka amakhehla amathala. Phekwa lesigubhu sekuphumelela lesi sigubhu sekulwa nenhlupheko. Khulekela mzwa mkhulu siyakhulekela amakhehla amathala nsusu balosa siyakhulekela amakhehla amathala. Phakama mzwa phakama mkhulu phakama susu phakama amakhehlani phakama nonke bokhokho siyakhulekela. Phakamisele isigubhu salendoda siyawusebenza sidonsela umcebo. Impumalanga ngishona la ngeningizimu nasenyakatho amagumba amane emhlaba. Navuma ukuthi umsebenzi mangwenda mina ngiboveta bawubone bantfu. Ngoba nina nihamba nesikhathi nina nisiwo lawa madloda akadzeni. Labo bhayizane lathi umuntu mangabe kukhonva laphila ngalo ayithethe nemandla kufanele kusabonakala. Anetimpawu tsite kufuna umuntu afana nabo bonke bantfu ngoba sihamba nesikhathi. Ngofuna lo msebenzi uyongithola ku 76342733 Swatini kaNgwane kaManzini la ngikhona +26876342733 siyaphekwa lesigubhu siphekwa siphuma lapha sifike sente umsebenzi angikalekisa angifanekisi akudlalwa amashokisi kuyasetshenzwa kunjalo makhehla amathala siyakhulekela kunjalo phakama wempumalanga ngishona la eningizimu nasenyakatho amagumba amane emhlaba kunjalo